Pozdrav svima, ja sam Duje i želim vam toplu dobrodošlicu u prvu epizodu našeg podcasta. Ovdje ćemo se baviti svima i svačim. Uglavnom ćemo istraživati iskustva, ideje i izazove raznih pojedinaca, kako mladih studenata, tako i već izgrađenih i uspješnih osoba. U ovoj prvoj epizodi ćemo ugostiti jednu splitsku udrugu, bar po meni jedna od utjecajnijih na sveučilištu. Vidit ćemo će li se gost složiti. Bazirani su na Facebooku, stalno održavaju razna edukacijska predavanja i radionice. Do sad ste imali priliku od njih naučiti kako koristiti Photoshop, Illustrator, mogli se naučiti programirati i osnove marketinga i svašta još nešto. Ako niste do sad zaključili, riječ je o udruzi Dump. A moj današnji gost je Matija, koji je donedavno bio predsjednik udruge, je li tako? Do neki dan, doslovno, da. Do neki dan, da. I evo, dobrodošao, imaš tu čast otvoriti naš podcast. Hvala puno. Zvučimo ko masoni, kako si predstavio, ali na pozitivan način. Volija bi da jesmo. Tako da, hvala puno na predstavljanju. Ne znam, mogu generalno predstaviti Dump. Pa eto, za početak, ko ste vi, šta ste, čime se bavite? Pa sad, Dumpovi su osnovani još 2008. To je bila neka prva postava koja sad davno već nema u udruzi. U međuvremenu se promijenilo dosta generacija. Mislim da smo sad na nekoj 6. 7. generaciji internshipa. A u biti misija i vizija same udruge je da se nekako promiče edukacija i u biti spaja generalno cijeli IT community splitski. Znači, bile to firme, bili to ljudi koji rade, studenti koji pokušavaju dobiti posao i to radimo kroz, kao što si nabrao, u biti brojne evente. Najpoznatiji bi čak rekao da je Dump Days konferencija, koja je tipa bude u svibnju svake godine i tu bude priko 2000 ljudi. Imali smo ove godine 35 firmi kao sponzore, tako da to smo masu ponosni da se kroz sad već 7 editiona je postala u biti najveća konfa u Splitu, kako je Shift išača i svi se skupili, tako da održavamo taj IT duh, pogotovo je definitivno jedina koja je usmjerena prema studentima i tu imamo odrađene prošle godine, mislim da je bilo 356 razgovora za posao, da ne spominjem sad sve druge razgovore koji su neorganizirano se dogodili, a van days radimo internship, cikluse koje si nabroja, generalno surađujemo na nekim edukacijama, bilo to sa STC-om, sa Domom mladih ili bilo kime, malo nogometni turnir koji se tu čini malo sa strane na kojemu smo u biti predovani ja sudjelovali nedavno. I ne znam ili još šta propuštan. Ima tu sigurno još projekata ima sigurno masu. Svašta ste vi radili. Evo, možeš mi reći kako si ti završio u toj udruzi? Pa ja sam u biti, čak je zanimljiva priča, ja sam bio na Facebooku za računarstvo preddiplomski prvo i tad su mi se jedanput činili neki genijalci, ja tu gubim pravo školovanja, nemam šta s njima i onda kad sam izgubio pravo školovanja i završio na Kopilici, došla je tadašnja potpredsjednica predstaviti u biti Dump Internship, koji je jedini projekt koji sam zaboravio, najbitniji, najbolji projekt. I nekako sam, ne znam, bio sam gladan da se iskupim zajedno sa ovom dvojicom koji su sa mnom išli i završili nakon, čak je naš internship traja 9, a ne 6 mjeseci, tu smo plakali krv i postali članovi i lagano, čak nam inicijalna ideja bila ovi glupi dumpovci, mi ćemo tu skupiti neko znanje, zaposliti se ića i čak smo se prije kraja internshipa već uspjeli zaposliti, ali smo, ne znam, Stockholm sindrom ili ne znam koji drugi razlog, smo ostali tu i evo, ja sam na kraju proveo 5 godina u Dumpu, dvije od te godine kao predsjednik, tako da puno sam ponosan i na Dump i na sve što radimo. Tako da, svaka čast. A šta te najviše tu zanimalo? To čime se ti bavio kad si došao u Dump? Pa inicijalno htio sam postati baš programer, znači proveo sam neke 2-3 godine faksa gdje sam samo naučio C, nisam se makao od konzole i htio sam vidio sam da ljudi rade bolesne stvari tipa full web aplikacije i puno pametnije od toga. Htio naučiti nešto i oni su to nudili i čak sam tad upisao 2 programa, imali su development i UI development i tu su nas učili taj drugi smjer je bio neko slajsanje HTML, CSS i to, da se izosvjeriš i to je točno što mi je trebalo da u biti onda kroz 6 mjeseci sam našao posao već. Ja i kolega koji je bio s menom. Tako da. Da, dosta ste, to sam čuo dosta ljudi da je, ljudi se jako brzo
nađu posao. Tako. Je, čak firme nekako ovo sebi ka škodim kad ovo kažem, firme stvarno Dump gledaju dosta visoko zato što nama je bude taj veliki filter znanja, tipu si domaći tog internshipa, ali na kraju stvarno gledamo culture fit i ono što je čak došao visok standard da si normalan. Jer ako trebaš raditi s nekim ne 8 sati dnevno, nego čak nekad i više, najbitnije je da ti je neko normalna osoba, da razumi kritiku primit, feedback, udjelit kritiku, takve stvari. I firme onda znaju da kad im dođe dumpovac da je to takav lik i da će moći puno dobro napredovat. Mi smo bili prvi u povijesti te firme koji nisu imali inicijalni ispit, ni intervju, ni ništa, nego samo nas je silo radit. I mi smo mislili da smo pripravnici, bili smo juniori cijelo vrijeme, to su nam rekli kad smo otkaz dali nakon 3 mjeseca išli u drugu firmu. Tako da. Super, da, taj internship znači radi čuda za mlade ljude, gladne znanja i posla. Definitivno. Da, a kako funkcionira taj internship? Kad to kreće, kako se prijaviti? Koliko traje? Može, odlično. Znači, u biti već ste mi rekli da u ponedjeljak će izaći video, tako da ako ljudi gledaju ovaj video, jučer su završile prijave, ali inače, svake godine, to nije bilo tako donedavno, znači ovo ja mislim 3. ili 4. internship da je godinu za godinu, prije su bili svako drugu, svaki 10. mjesec se otvore prijave za sve smjerove, znači imamo 4 smjera, to su development, design, multimedia i marketing. Za sve smjerove osim deva imamo intervju, gdje baš u dan pored ljudi dođu, mi ih lagano intervjuiramo neka, di se vidi za 5 godina cringe pitanja. I onda u biti ili upadnu ili ne, a za dev ima inicijalni ispit prije samog intervjua. Glavni razlog je šta prvo ljudi ne mogu pratiti program ako ne znaju bar osnove, stvarno bude vrlo intenzivno, vrlo brzo. I druga stvar je što se prijavi, evo sad imamo 320 prijava, a prijave su otvorene još 5 dana, tako da očekuje se još masu. Ljudi. Tako da dev moramo mi malo skresati prije što dođe do intervjua, ne možemo, jednostavno nema vremena intervjuirati svi 400 ljudi, a od toga pola bude dev u pravilu. Tako da odmah nam otpadne tu dosta ljudi na samom inicijalnome. Inicijalni nije ništa teško, inicijalni je doslovno osnove programiranja, znači onaj prvi semestar na bilo kojem fakultetskom smjeru, 4 algoritamske zadatke i to je to, ali je vam tu bitan jezik? Nije bitan jezik, ukinuli smo moga se prije pseudokod pisati, ali su to ljudi shvaćali da oni mogu samo drobiti škrabotine i onda smo to ukinuli, tako da ima opcija, nije uopće teško, ali vidim ljude koji završe 5 godina računarstva da spuše taj ispit. Prolaz je 75%, ne 50%, ali sve jedno stvarno bude obrni niz i neke stvarno osnovne stvari. Da. Tako da osoba koja to ne može dati, ne bi, nakon 2 mjeseca bi svakako ispao i uzeo bi neko drugome mjesto, rađe neko uzme neko drugi. Van toga 6 mjeseci, u pravilu svaki vikend po jedno predavanje, bude pauzica preko Božića, šta ja znam, i takve Uskrs i takve stvari. I onda prolazimo, u biti dobijete domaći nakon svake te neke cjeline. Odnosno čak nakon svakog predavanja. Ima tjedan dana rok. I najveći problem je u biti ljudima držati tu konzistentnost. Mislim 6 mjeseci, to je dosta lako je za dump, dođu tebi kolokvi, tako je. Kužiš, dođu, oko Božića ispadne većina ljudi, jer kad krenu oni prvi kolokvi, ljudima to bude stvarno previše oboje održavati, ali eto, ne znam, meni se dokazalo zeznit faks isplativije nego zeznit dump do sad, tako da mislim praktična su znanja i takve stvari. I onda nakon toga na kraju imamo kao neki, mi to zovemo internship cup, ali to je kao od ljudi koji su ostali, kojih ne bude baš puno, formiramo timove i oni imaju neke svoje, naprave startup ideje i dovedu ih skroz do realizacije i onda su biti natječu, mi dovedemo neki stručni žiri koji su sve direktori firmi, bilo to bija prošle godine, ne znam, Giuliano Nola koji je Gama šef Crno jaje i sve to, bude nam Strigo, direktor Net Medije, ljudi koji su upravi Profika i tako to, stari članovi neki i onda bude fino spicy pressing, vidimo kakvi su ljudi pod stresom jer u biti karakter najviše izroni tako kad te malo stisne onda vidiš kakav je ko, lako je kad je lagodno. I kogod prođe sve te filtere, na kraju postane član i dobije privilegiju drobit se s nama za 0 kuna na svim projektima koje radimo. To mi je dosta teško objasniti, to ne znam, dumpovci razume, ali šta ja znam, imam feel da sam dobio od dumpa više nego što sam dobio od bilo koje firme.
jednostavno možeš raditi što želiš, možeš birat stvar na kome ćeš raditi, možeš birat način na koji ćeš raditi. I to ti jednostavno ono, progresija karijere ti bude puno veća. Pa da, baš je ogromna i solidna platforma za jednostavno lansirat karijeru i steći masu iskustva. Da, jer kojiš u firmi uvijek česaš neki task koji ti je project manager da, ovo ono, a u dumpu ti, brate, i tipa najveća stvar koju sam sad skužio kad sam dev lead, fuck it, dobiješ neke skillove koje dobiješ tek nakon ono, doslovno pola desetljeća u IT-u. Inače nakon 5 godina ćeš dobiti nekoga za menadžirat, mentorirat vamo namo, a u dumpu stari, ono, evo ti projekt, nosi ga, na tebi je sve odgovornost, imaš 5 ljudi ispod sebe za koje odgovaraš. Jer jednom kad si zaposlen u nekoj IT firmi, jednostavno nemaš toliko prostora za napredovat koliko imaš, eto, ajmo reći nekakvoj udruzi koja te zapravo gura da nekako dosegneš svoj limit. Da, i ne samo to mi je jedan kolega rekao i skušao sam da je to stvarno velika istina, razviješ stvari koje ne bi nikad, tipa soft skills i te stvari, taj moj prijatelj koji je još osmenuo internship je veliki introvert, ali došao je do toga da ono, ne znam, predaje na ciklusu, drži internship, drži predavanja na internshipu za ono 30-50 ljudi, jednostavno se staviš u neke uncomfortable scenarije i ono čim ti je comfortable odmah će te dump izbaciti iz toga, sletit ćeš na neki drugi projekt i ono, stvarno naučiš širok spektar stvari koje ti onda u poslu puno znači poslije. Da. A koliko vas uopće, eto, na prošlom internshipu, koliko je bilo ljudi prijavljeno i koliko je uopće na kraju završilo taj internship? Znači, bilo je 301 ili 304 prijave, to je bio rekordan ovi prošli internship. Završilo je čak dosta, mislim da je bilo tipa 5 developera ili 6 od 150 prijavljenih. Internship prije toga, od njih 130 prijavljenih, 1 je upao. Je, Bartol, naš dobri. Tako da bude baš teško. Mislim, stvarno je ta disciplina najveća stvar i mi čak ne moramo kikavati toliko ljude, nego ljudi jednostavno skuže jednostavno previše kaskano, ovo nije za mene, ne bi ja trebao biti tu, vide kolege koji se jednako taru, imaju bolje rezultate i samo šetaju. Ali bude to i tamo neko koji baš nije za to su ono najteži slučajevi gdje ono moraš kikat nekoga koji jednostavno ne može. Trudi se, ima volje, ali jednostavno mu ne ide. To su ono 1 u 100. Većina ljudi stvarno odustane jer ono, ili prioritiziraju faks više kad vide koliko je zapravo posla, ili jednostavno se ne da, šta isto validno opravdanje, ja za njih ono, nemam 5 godina, nemam život jer dump posao, firmu otvorio, ovo ono, tako da ono nije to za svakoga, ali ako hoćete biti zmaj, jer ne znam, lako je dati trud, možeš ti trudi u krivome smjeru. Stvarno, možeš ti davati 100% sebe i 12 sati dnevno raditi u neki smjer koji ti neće dovesti ništa. I to je ono, ja bih rekao, čak najveća opasnost za nekoga koji je ono sposoban, pametan. Ispričavam se. Dump to nije. Znači, u dumpu, stari, ti koliko god daješ u dump, toliko ćeš dobiti nazad. I to se vidi kad se usporede neki, recimo, malo pasivniji članovi, koji su sad alumni članovi i neki koji su bili super aktivni, kogod je bio ono aktivan, to većina njih ono ima firmu, imamo jedno što radi u Google-a, jedan što u Face-a, odnosno u Mete, Blankovci, njih trojica su osnivači Dumpa, sad imaju svoju firmu, da ih sad ne nabrajam, ima ih 30. Tako se pokazalo. A ovi pasivni rade neću nijednu firmu šejdat, ali rade u nekim malo lošim firmama, tu životare, ne da im se živjeti. Da, pa to baš što si reka, koliko uložiš, toliko ćeš i dobiti. Stvarno je. Tako da... Jel se desilo ikad da je neka ideja koja je se rodila u internshipu na kraju postala neki veliki hit kasnije, da se razvilo u nešto veliko? Sviđa mi se da to pitaš jer čak nije. Aha. Imali smo, najviše što se dogodilo je da su jednu ideju, čak ideju u kojoj sam ja sudjelovao, bila je kao interni sustav za autoškole, za pratiti polaznike vamo namo, su jedan moj kolega koji je meni bio u biti potpredsjednik u Dumpu, je odvaja to na, kako se to zove, nije Imagine Cup, nego Infokup, ja mislim da se zove, i oni su svi dobili u biti izravan upis na faks, svi srednjoškolci sa tim projektom, ali nažalost dalje od toga nije išlo u realizaciju. A stvarno budu neki realni dobri projekti, jednostavno ne znam, ljudi uđu u Dump, krenu radit, krenu biti članovi i ne da im se gurat u neku startup šemu i ta startup šema je dosta rizična. Vidio sam ljude kako si prokockaju karijeru malo sa tom startup šemom gdje provedu 2 godine po tim startup natjecanjima, 3, umjesto da actually uče zanat.
ima neki veliki ekosustav ljudi koji u Splitu guraju kao sad kad ste studenti vam je moment, trebate kao osnovat to, nemate. Istina. Ali trebaš ti, brate, vidjeti kako se radi. Ti ako ne znaš kako se radi i ako sam kreneš u nešto, ti ne znaš niti ti falivaš, di griješiš, ti ćeš biti junior bez mentora. Tako da razvijajte startup ideje dok radite u firmi. To je moj savjet. Nešto što je meni palo na pamet, sad kad si spomenuo projekte, kako određujete uopće kojim ćete se projektima baviti? Koji vam je nekakva misao vodilja, ili samo dođu ljudi pa brainstormaju ideje, ili vi imate nekakav opći smjer u kojem idete s projektima? To pitaš za internship cup ideje ili generalno projekte kojima se... Generalno projekte, među ostalim internship, znači kako ste na primjer došli do ideje za interni sustav za autoškole ili za bilo šta drugo što radite? Pošteno, dobro, znači za recimo taj interni sustav za autoškole, to je više te startup ideje, mi njima damo domenu, znači to bude, recimo znam da je bila jedna godina automatizacija poslovanja, jedna godina medicinski sektor, druge, baš nešto što odaberemo za taj sami internship cup, za te startup ideje, ali za dump ideje najviše gledamo da nas se slažu sa misijom i vizijom. Znači ne znam, bila to edukacija ljudi, približavanje IT-a zajednici, približavanje same zajednice, jer opet su ljudi dosta razdvojeni unutar te zajednice. Tako da, prvo da se misija i vizija poklapa, drugo da u biti ima interesa u udruzi, da vidimo da to ima smisla, i treća stvar da imamo resursa u tom momentu. I to se pokazalo najtežom stvari, jer u biti imamo svake godine sad internship, svake godine days, svake godine ciklus i to pokušavamo da bude 2 ciklusa. I recimo, evo dobar primjer nekog novijeg projekta koji traje sad godinu dana je Dump YouTube. Znači, di radimo ovakvu sličnu šemu. I to smo mi vidjeli potrebu za neke edukativne videe, podcaste gdje mi onda možemo biti, recimo, kao benefit na Dump Daysima, možemo ga zlatnim sponzorima ponuditi intervju, PR, možemo to raditi generalno, možemo malo bolje predstavljati FESB, šta FESB ima namjeru, zvat dekana, takve stvari, tako da nam je to skroz imalo smisla, poklapa se savršeno sa misijom vizijom. I taj moj potpredsjednik, koincidentalno, on je bio dovoljno zagrižen da on to realizira. Dogodi se često da bude kao ok, napravit ćemo mi to i onda ako nema neko dezigniran ko to baš vuče, to se vrlo brzo razvodni i neće proći. Dobar primjer je ovaj Safety Net koji je kao edukacija djece na internetu o cybercrime-u i to je nešto što savršeno se poklapa sa misijom i vizijom, suradnja s policijom koja nam je relativno dobra stvar, jer smo navikli uglavnom sa takvim nekim javnim institucijama surađivati, tako da nam je to ok. Ne znam, također smo radili recimo gradu Splitu web, MUP-u web, student centru web, ali nekako smo zaključili, ti projekti se dosta rastegnu. Kad je sami development, kad dam pravi development, pa nekako sad više bižimo od toga jer bude bespotrebni strain u biti na Da. Htio sam pitat kako dolazite na ideje kakve radionice održavati, to jest kako znate šta je ljudima potrebno, jeli? Pošteno. Bit ću full iskren opet ovo sa kapacitetima. Djelomično je to igra hot potato koje područje trenutno ima resursa i može realizirati. Šta se već sve nabroja, to baš stavlja neki limiti na financije i sve. Tako da je jako teško izmišljati nove stvari, nove projekte. Nas je u momentima bilo, ne znam koliko nas je bilo najmanje za mog bivanja u udruzi, mislim da je bilo 13. I kad vidiš sve te projekte, nas 13, sad je niska 20, tako da je sad puno bolje. Iako veći broj ljudi ne znači uvijek, pogotovo sad ima veliki influx novih, pa onda opet treba educirati te nove da oni znaju raditi, pa opet nije to tolika brojka kakva zvuči. Generalno, koji sad je dizajn ima prostora, došlo je 4 nova dizajnera, ok, ajmo njih baciti u vatru i dati im da rade ciklus. Do godine će sad biti marketing, ali gledamo šta je ljudima najinteresantnije, onda nakon što skužimo koje područje će to biti realizirati. Bija je onaj ciklus Facebook oglasa kad smo skužili da u biti ljudi su zapalili za digitalni marketing, pogotovo s ekonomije, kad ljudi sad, kogod može sa ekonomije ide ravno, ili IT management ili digitalni marketing. Eto ga, on prvi. Tako da, to je nešto što je bilo logično. Photoshop ciklus, nešto što multimedijana je bila slobodna, a pari mi se da dosta normi stvari je
koristiti Photoshop kad svako želi moći napraviti meme Tako prike je. sa jednim bicepsom velikim, drugim malim. I ono, dev ciklusi su nam nekako najveća klasika, tako da ono, i Fall All Fails, onda škola osnova X, i tu je bilo shop, mi to zovemo shop kao škola osnova programiranja, mislim da je 10 godina zaredom se držao i zadnje je bija u biti o osnovama JavaScripta, što je bilo kao nekarakteristično jer je dosad uvijek bija C Sharp, C i to. Imali smo neki kao veliki Microsoft presence udruzi do prije, rekao bi 3-4 godine i onda sad smo već malo open source JavaScript. A zapravo Dump sam je započeo baš isključivo se baviti programiranjem Da. i onda ste s vremenom malo proširili. Je, ostatku udruge još uvijek nije drago baš što je Dump udruga mladih programera, ova druga 3 područja, ali nekako je ostalo tako, čak je bilo spika da ćemo biti Dump udruga mladih profesionalaca, pa onda to niko nije htio. Japis. Cringe lordovi. Ali programiranje uvijek je nekako iz ovog ili onog razloga išlo najbolje. Mislim da je to najviše zato što bude najviše ljudi na internshipu prijavljeni, najpoznatiji smo po tome. U biti kvaliteta rada same udruge i cijela udruga visi o tom internship projektu. I to je najvažniji projekt, jer i to je jedini projekt gdje mi dobijamo nešto direktno za uzvrat. Mi tu tražimo članove. Tako je. I onda moramo reći nekome nisi baš za člana, pa reći nam se da ne znam, linsi, svađaš se i te stvari i to je to, pozdrav za tebe. Ne bi bilo tako super projekata drugih da nemate takve ljude na točno internshipu. to, i onda do godine ne bi imao, ne bi bili ti ljudi koji su toliko zagrijani, ne bi to sve skupa jednostavno funkcioniralo. Tako da. Ajde, recite. Na što mene zanima, kako ste organizacijski ustrojeni, znači kakva je hijerarhija udruge? Cool. Koliko treba da se postane od nekoga, mora reći interna do full time membera? Cool. Imate li strukturu ili je sve pod jednim gazdom, a mora reći imate li neko upravno vijeće? Kako to funkcionira? Imamo ti sve, ovo mi je čak drago jer... Sad ćemo otkriti sve tajne. Ja mislim... Tajne mafije. Ovo me niko nije pitao, stari, nikad. Znači, imaš upravu. Uprava se sastoji od predsjednika, potpredsjednika i legendarnog trećeg. I nemamo drugo ime nego treći za toga. To su tamo sad došli novi i kao predsjednik je onaj koji, kao što su mene podsjećali tokom moje 2 godine mandata, onaj koji legalno odgovara za bilo što se dogodi, potpis je na svemu. Potpredsjednik u zadnje vrijeme uglavnom vodi financije. I treći je neki kao document manager / password access manager, takve neke stvari radi. I generalno njih troje skupa kuvaju kad se primijeti da nešto ili netko šteka udruzi, onda oni njih troje šuškaju, ugovaraju, to mi djevojka koja je inače design lead u Dumpu vječno prigovara, ali na upravi je da prokomentira i izgledi taj problem, koji god taj problem bija i zašto je do njega došlo. Van toga svi ostali su članovi, a iznad same uprave je nadzorni odbor u kojem sam ja sad. Tako da u biti neki flow je da bivša uprava ide u nadzorni odbor i neka funkcija jedina nadzornog odbora je da u biti čita dokumente sa mjesečne sjednice, vidi da sve ide ok i ne znam, ako vi pokušaju prodati udrugu za 1000 kuna, da kaže nemojte prodati udrugu za 1000 kuna i oduzme im vlast, jel? Znači genijalno, vi ste ustrojeni kao firma ili neki, kao HNS, samo pozitivni ljudi. Imamo ti likvidatora strašnog, to je Tanja Pavlinović, naša računovođa, ona je u biti teoretski najduže je član, znači ona je već 15 godina član. Pozdrav za našu divnu Tanju u Kaštelima. I van toga imamo još, znači kad su bivši članovi može biti alumni član, to je neki osoba koja je odradila svoje i časno izašla iz udruge, to je alumni. Možeš biti bivši član, to je neko ko je u nekom problemu izašao iz udruge. I imaš počasni član, to su Srđan Podrug pokojni, koji je baš ima veliku, bivši dekan Fezba i to 2 put, koji ima veliku ulogu u stvaranju samog Dumpa, i Žarko Matijević koji je u biti otac od prvog predsjednika Marka Matijevića, koji isto oni su baš ljudi koji su, bez njih ne bi bilo Dumpa. I iz nekog razloga Ivica Puljak
u svim pričama koje čujem, Ivica Puljak je isto kao tu mu Mišan, on je isto definitivno da nije bilo njega ne bi bilo Dampa, ali on iz nekog razloga nema taj počasni član titulu, iako nam dođe ono, i na Dejse i na bilo što god nas treba podržati. Samo eto, valjda se tako odigralo, nije njega ni briga realno. A imate li team leadove, tipa, ne znam, leada za marketing, leada za dev, pa onda leadove za stvari unutar developmenta i tako to? Da, znači probali smo to. Svaki projekt ima leada, znači imamo internship leada, dump days leada itd. I probali smo paralelno s time imat kao područja leadove, ali to jednostavno postane preveliki nered. Znači, jer u isto vrijeme ovaj vodi days, ali ovaj vodi dev, a ovaj neki drugi vodi dev days-a, jer on odgovara voditelju days ili voditelju deva, to je samo nered. Tako da imamo samo voditelje individualnih projekata, ali zato što ljudi tako funkcioniraju, nekako znaš ko je taj glavni u području. Tipa, moja cura je jedina koja je ostala iz prošle generacije u dizajnu i svi ostali u dizajnu su novi. Znaš kome ćeš se obratiti. Slična stvar je bila i u multimediji donedavno. U devu isto, imamo 2 lika koji su se nekako iskristalizirali kad god nešto treba pokritati i čak i ako ne treba nešto, oni će ti niknuti sa nekom novom idejom. I to su jednostavno ljudi koji su stvoreni za leada, tako da tu nema previše problema. Da. Htio sam se vratiti malo na ove neke projekte. Dobro. Nakon što smo prošli cijelu unutarnju strukturu udruge. Ajmo malo pričati o tom dump daysima. Okay. To je jedan, nije najveći ili... Najveći u svijetu. Najveći u svijetu. Znači, ove godine smo prvi put prišli, mislim da je 2100 ljudi, posjetitelja, registriranih overall, 35 ili 33 firme, koliko je bilo spikera, stari 25 spikera, 356 razgovora za posao, 8 radionica, ogromno bude, mi cijeli fest preuzmemo na 2 dana i baš mi bilo žao, htio sam doći ove godine, ali nisam mogao doći. Bilo je dosta zanimljivih predavanja, baš se sjećam, i napravite i posebnu stranicu i sve. Ne, niti stranicu stari, nego web app imaš cijeli za pratiti achievement. Imamo sad ovi sa PMF-a matematičar napravlja AI algoritam koji ti spaja interes. To je što kad pričam da možeš raditi što god hoćeš. Da. Kao on je bio kaj ja želim ovo. Tako da, definitivno najveći u svijetu trenutno, stvarno što je meni tužno jer smo mi gomila neplaćenih studenata. Da, to bi se očekivalo već nekih velikih firmi, tipa da se u HNK održava svake godine neka ogromna ili... Mi ne stanemo u HNK. Znači, onaj Fezbo Vatri je doslovno jedini prostor gdje mi možemo staviti sve sponzore. Vatri i akvari. Nema druga u sam htio pitati, jeste li razmišljali kao preseliti negdje u slučaju manjka kapaciteta? Gledali jesmo, samo ne želimo mi sa Fezban je mama, ali gledali smo samo da znamo koje su opcije i nema opcije, stari. Znači, čak i kad pogledaš shift, nema shift 33 štanda. Baš nemaš gdje staviti. Tako da, ne znam, mnogo ponosan na to i jedna od najljepših stvari mi je kad zovemo nekog speakera ili nekoga na konfu i kao na studentska konferencija i oni su kao ajde dođu van, ja dođi i budu kao što je ovo stari, kao nešto ozbiljno. Nisu očekivali na tokom nivou, da. I svi dođu i govore kao ja sam mislio da će ovo biti neko smeće, kao ovo je tip top. Ja, I hiperprodukcija nam radi produkciju koji su neprofesionalci, nego čovječe ti likovi i vidim ih, oni ih shiftu drže i globalnim eventima, tako da to stvarno bude na razini. Jer kao ako par prijatelja, poznanika, kad bi im govorio o dump daysima, kao ma šta je to, neka udruga tamo na Facebooku radi neku konferenciju, ali to je baš na nivou. Puno ljudi sad znam već koji su našli posao tamo. Jer nama je glavni cilj to. Znači, imate Fly Talks, Campfire Talks. Bilo je, znači 356 individualnih Fly Talkova, stari, eto, upućen si, koji su 5-minutni brzi razgovori za posao i veliki kompliment također mi je što sad vidim po splitu niče to na sve strane, sad imaš taj kao speed dating intervjue, ima 7 različitih verzija, a mi smo stvarno to prvi napravili, tako da, iako smo mi to ukrali od Job Faira u Zagrebu, ali prvi u Splitu. Da. Tako da. Valja bi prvi, ali nebitno u čemu. Ali eto, baš sam htio reći kako vam je na kraju ipak Fezb savršen, jer imate i odličnu dvoranu, amfiteatar za to, dok tipa, na primjer, da ste išli u neku, ne znam, na Gripe ili u Spaladim, nemate gdje održavati
onda predavanje, jeli? Je. Mada imate onda dosta mjesta za štandove, ali onda za Ne, predavanje oboje, dobro si to skonta. Znači, oboje je problem. Znači, A oboje? imat oboje je problem. Možeš naći mjesto gdje možeš imati štandove, možeš naći mjesto gdje možeš držati predavanje, ali mjesto koje ima oboje, znači Tako je, nema. oboje. Tako, I točno. van toga, da spomenem naš dragi Fez, to bi nas koštalo kišu para, a oni nama to daju, daju nam besplatno. To je donacija od Fezba, cijeli taj prostor. Ma to je ogromna reklama i za Fez. Pa ja se slažem, da. I Da. drago mi da im dajemo tu reklamu, Fez stvarno, da nema Fezba ne bi bilo nas. Tako da, Uzeo si mi riječi iz usta. definitivno. Jel imate kako je, već možda je prerano, ali najave za sljedeću godinu za Dumb Days? Pa za Dumb Days, sad kakvu najavu? Tamo smo krenuli sad zvati sponzore, tako da krenemo, znači... Mislim, znam da je dosta rano, ali ne znam, sve može li se šta novo očekivati? Znači, bit će umjesto onih campfire talkova koji nekako uvijek budu loše realizirani, imali sad panela, ćemo probati vjerojatno neki malo luđački game show format, gdje će i publika moći šibat poruke na ekran i sve što nešto, morat ćemo imati jednog dampovca koji će psovke aktivno skidat s toga. I inače četiri speakera će pokušavati složiti neku listu tipa najbitnije stvari za pet najbitnijih stvari za junior developera u karijeri, svaki izbaci 5 i onda se oni pokušavaju dogovoriti sa moderatorom koji su najbolji 5 i posjetitelji mogu baciti neke svoje i onda na kraju actually odeš sa nekim useful inputom umjesto da si samo bija tu i sluša nekoga kako... Da. Ti nešto mislim na to. Ja sam ti pitat, by the way, ljudi ni ne znaju, zapravo snimaju njih dvojicu, imamo ovdje mene u backstage. Je, Ive iza kamere. Ja sam onaj mysterious man. Rješava pivo. On stiše tu Ja batune. rješava pivo, provajdam prostor, dajem divni kroki, to je čips na stolu i mnoge druge stvari. Generalno smetan ovako po društvima. Što sam ti pitat, mene zanima, ja sam s ekonomije, absolvent sam ekonomije, bavim se oko marketingom, mene zanima što radite u marketinškom segmentu. Kakve su marketinške radionice, na što se fokusirate? Pa sad, misliš na Daysima baš ili... I na Daysima, na internshipu i generalno. Okay. Baš vaše sve marketinške aktivnosti. Prije svega vas moram pohvaliti za jako dobar marketing koji je onako dosta suptilan, ali primijetim neke stvari naši, radite to jako dobro. Jako mi je drago. Znači, što se tiče marketinga, na internshipu u biti prođemo sve stvari koje će se raditi u udruzi, to ću reći malo kasnije šta su. Na ciklusima bude nešto ovako više malo public friendly, tipa Facebook ads, nešto mora biti zvučno da će ljudi skočiti na to. A unutar udruge radimo, znači generalni social media, koji je nekako thorn in our side već dugo vremena, jer kad, opet ta konzistentnost je najteža stvar, sad neka dva smislena posta koji nisu mi dampovci na pikniku, smisliti je isto relativno teško, ako se ništa ne događa. Van toga, sve ove neke kampanje za projekte, recimo zadnja koja mi sad pada na pamet je za Safety Net taj, imali smo tu mobilnu aplikaciju izbacili, pa je sad treba promovirati kroz MUP i kroz sve, jer trebamo imati korisnike tako da bi oni dobili nagrade, nešto na kraju vamo namo. Dumb Days, cijela kampanja za konferenciju od 2000 ljudi, šta je dosta dobra referenca, ja bih rekao bilo kome kad se ovdje zaposli. Internship koji je isto brutalna kampanja, ciklus kampanja, generalno kampanje za sve freaking evente koje držimo. Šta još čovječ radi marketing u Dumpu? Šta ne radi? Mora bi još nešto. Ne, stvarno se taru. A PR vjerojatno, generalni. Generalni PR, da, čak ovi novi članovi koje smo dobili, imamo jednu novu članicu koja je sad postala taj legendarni treći i počeli smo rješavati dosta suradnje, ićemo sad na nije job fair, nego na dane komunikacija, znači imat ćemo panel na danima komunikacija, riješili smo sa STC-om neki kolab gdje smo i njima isto riješili panel, pa smo im doveli neke eksperte iz marketinga, dizajna, vamo nama svačega, deva. Za one koji ne znaju, dani komunikacija su možda najveće PR i marketinško okupljanje u Hrvatskoj. Lani je Edward Snowden držao predavanje. Uzbiljno. Da, samo preko video veze, jer ne smije doći da ga ne uhiti. Znam, klasika. Dobro. Ja ću čak biti na tome panelu, tako da bome se mi prodao ovo fino. Ja sam generalno nezadovoljan s Dumpovim marketingom, zato što
smatram da je marketing jedino što nas može dovesti na višu razinu. Tako je. Znači ono, stvarno, može dev devat kogo god hoće, može dizajn, mogu svi raditi svoj posao, ali ako marketing šteka... To proizvod može biti najbolji na svijetu, ali ako marketing šteka... Točno to. I ono što sam rekao za internship, da internship određuje smjer svega što se događa u Dumpu, bitno je koga će nam marketing u biti prizvati, jel? Ko će nam se uopće prijaviti. I vječni je neki taj sukob, znači zadnjih godina je nama marketing, ja bih rekao, malo suv. Mi imamo tu neku priliku da budemo, nismo firma, nemamo klijente, imamo priliku da budemo neka ono malo šašava studentska organizacija, da je to malo laksnije dosta i taman sad evo kako sam ja izlazio se to počelo raditi, izbacili smo ono Elon Muska kako on AI priča kako mu je divno iskustvo na internshipu bilo i ne znam blooperi sa reelova, inače kad snimamo taj dump YouTube bude ono var scena koje mi onda gledamo poslije i plaćemo smije, ali ne idu vani. Sad će to ići vani, ono čisto da se malo približa Dumpovci normalnom čovjeku i ono čak ka studentima, zato što... Da ljudi ne misle da ste samo roboti koji... To, ima neka stigma da su Dumpovci kao pretenciozni, ovo ono... Šta da se razumijemo, simptom toga je činjenica da ono od 300 ljudi na kraju primamo njih 10 budu neki ljudi solti, ali i naš pristup je to. I meni je jako drago da su u zadnje 4 godine firme to skužile, firme nas baš obožavaju. Ali generalno neko javno mnjenje, evo neki dan je bio na Redditu, na kraju ti Reddit je neko stavio post kao dump internship je or ne i vidio sam to, i to brate prvi 10 komentara je bilo kao ono brate gubiš vrijeme, Dumpovci su ono kao zaobiđi to. To ne mogu se više ne slagati s tim, stvarno mislim da ići bilo di imaš dedicirane ljude koji imaju u interesu tebe naučiti nešto, treba bi ići na to, prijatelju. Ali eto, volio bi da marketing malo poradi na tome, da nas malo približi i ono što smo počeli sad u zadnje vrijeme raditi sa Dump YouTube-om i sa marketingom nekako više radi na tome, demistificiramo više šta se u biti događa u tom misterioznom masonskom dumpu ljudima. Jer sam shvatio da normalnim ljudima je čovječe IT misteriozan i mističan. Ja sam toliko detečan od toga, IT je ono... Gledaj, to je to svakodnevnica i jednostavno ne možeš shvatiti da je nekom jednostavno nema neko osnovno znanje iz IT-a. Mi smo ne znam, majmuni koji mijenjaju boju na botunima, nije naučna fantastika. Ali eto, ljudima je IT kamoli onda još dump, tako da radimo sad da se to poboljša i neki konačni cilj, to sam rekao kad sam išao ča, hoću da kad Fezbašić dođe prvi dan na Fezbi, vrati se doma, da ga mater pita ja se prijavio na dump i ako nije da ubije Boga u njemu. To nam je cilj. Tako da ništa manje od toga ne prihvaćamo. Baš sad kad si to spomenija, ja sam dok sam još bio u srednjoj školi, dobio sam na neka ove vaše edukacije, školu programiranja, to sam bio, i kad sam pričao mater, o dumpu, ko su, šta su, i baš je mater kao, pa učlani se ti kod njih, i nakon prošle, ne znam, pol godine, šta, i kaj jesi li otišao u dump, ja, pa nisam. Pa šta čekaš? To mater nam je najbolji marketing. Odlično. Pa imate dobar word of mouth marketing, ja bi definitivno rekao. Ajde, ja se nadam da je to istina, ali... Bar je to moja percepcija. U zadnje vrijeme imam feel da se promijenilo, jer sam par puta mi se dogodilo da sam sjeo u kafić i stol do mene, ljudi pričaju kao oni Dumpovci, kao čuo sam da se odmah zaposliš, kao s njima. I kao predobro je, rade cool stvari. Ali prije, kad sam došao prije 4-5 godina, ja sam pitao 3 čovjeka koje jako cijenim mišljenje o Dumpu i sva 3 su mi rekla, brate, kao oni te žlibarete za besplatni rad, takve neke stvari, ali stvarno je nema boljeg mjesta na Balkanu za za razvit se osoba, nema, to držim stvarno. Htio sam te pitat, nadovezat se zapravo na ovo što je Duje pita, to što je rekao kako je on u srednjoj školi još zapravo za dump. Čuo sam da ima i srednjoškolaca, čuo sam konkretno na terminu prije koji tjedan da ima neki mali od tipa 16 godina koji ima 3 godine iskustva u developmentu, da je giga genije. Kako hendlate srednjoškolce? Opet su oni, koliko god bili nekad genijalni, manje su iskusni od studenata. Da. Kako se tu snalazite? To je čak par puta spomenuta polemika, jer zna se dogoditi da cijelu generaciju ne upadne niti jedan srednjoškolac. Mi ustrajno smo odlučili double downat i isti su standardi za svih, a srednjoškolci jednostavno imaju više prilika za opet se prijaviti.
Imamo mi ljudi, trenutna ženska koja vodi trenutno dev internship, ona je bila u mome internshipu prije 4 godine, prije 5 godina i onda je sad upala u ovome. Znači, također lik koji vodi internship je upao iz drugog internshipa, tako da stvarno nije problem opet se prijaviti, doći vidjeti laganin i skužit u biti ti dolaziš jer ne možemo mi ljudima predoći kak je stvarno internship. Internship je stvarno težak, ima se tu puno zaraditi, tako da makar da je treća sreća ka easy peasy. Tako da srednjoškolci, ako su zmajevi mogu doći, ako nisu ne mogu. To je mali Jan Modun, taj lik, mali je u Miocu cijeli dan spava, onda ode doma, radi za dump, bit će 5 uri i onda mali sad freelansa okolo. I pita me, daje nekoj ženi procjenu tipa, išao je napraviti cijeli landing page za 200 kuna, to su takvi likovi u srednjoj školi. A nemojte to raditi. Nemojte to raditi, treba se nekad i naplatiti. Za sve ljude koji traže nekog da je naprave landing page, to ne vridi 200 kuna, dodajte nulu na to. Potvrđujem to, definitivno. Pa imaš li još ti nešto za dodat vezano za dump? Pa ne znam, stvarno samo mogu blate da se treba prijaviti kogod ima volje. Mene je dump onori Dima, ja sam bio, on me zna još odavno, ja sam bio mali klošo kad sam došao i dump mi je omogućio da u biti, ne znam, da stepinam u neke role koje su mi bile preteške, za koje nisam bio kvalificiran u tom momentu i postao kvalificiran poslije. Da nisam predsjednik, sad sigurno ne bi imao firmu, sigurno ne bi vodio firmu kako vodim, mislim da je dobro vodim. Tako da stvarno prijavite se, dođite, vidite, makar na ciklus, makar na Days, dump će vam stvarno, nama je samo jedina želja koju dumpovci imaju je da učine splitski IT boljim, da povežu ljude, da educiraju ljude, tako da okoristite se time. Htio sam ovo spomenut, to jest ja sam te pitat, imaš li nekakve oko zanimljive priče, iskustva bivših članova, di su danas, šta rade, kao nekakav mali poticaj za sve one koji sve to razmišljaju, dobro. Bili došao u dump ili ne? Interesantno. Šta može biti od njih jednog dana? Sviđa mi se, znači imamo, Nataša Munitić koja je jedna od founding članova, je završila ko sysadmin u Google-a doslovno. Gabriela imamo alumni člana koji je bio sad u Mete. Gabriel Boduljak. Znaš ga. Znači imamo također osnivajući članovi koji su Nebojša Veron, Mislav Tomić i ovi Marko Marinović su osnovali opet Blank Web3 development firmu. Mislim da je Niambes IT, sami slipa mi mind, ali mislim da se zove Granić Bešker Skender. On isto ima svoju firmu, Marko Matijević koji je bio Dump Jesus, ne znam kako čega nazovem. On je sad u Velikoj Britaniji isto hasla nešto, čak možda su se vratili, nisam siguran, ali isto ima svoju šemu. Naš Svalina koji je bio čovjek multimedija, sad je i dizajner u Blanka kojeg sam spomenuo, ali ima i sa strane Fundamento koja je agencija zajedno sa Novom Barićem koji je isto alumni član, koja je multimedijska agencija. Ja sam, videografija. Sad te prekida, ja sam preko Svaline sam saznao za dump. Jer išli smo skupa u razredu srednju. Ti si jetoš s mafija, onda sve mi je jasno, okay. Tako da Svali je jedan od najdugovečnijih članova bija, on je 6 godina bija i on je jedan od srednjoškolaca koji se pridružio. I on je jedan od jako dobrih primjera, što te dump pritvori, on je sad došao zvir, discipliniran, nevjerojatno, posao radi fenomenalno. Ne znam dizajnera s kojim je lakše raditi kod developer od njega. Imamo nekih alumnija koji rade sad i po firmama, neki su Ericssona, neki u Profika, neki u Seek & Hita, neki su, svi rade nešto, svi rade što ih volja praktički. Imali nekih koji, nisu specifično u programerskom svijetu, nego nekakav marketing, imamo u Adriatika na nje Ivan Paligorić koji sad uzaje digitalni burin, meetup pod svoje, sad to hasla po cijele dane, sa strane znam da i radi on svašta. Lucija Vukorepa koja je moja u generaciji, ona isto radi sad marketing svugdje gdje god stigne, stvarno, tako da za dumpovca ima prilika i ljudi kad vide, većina ljudi koji traže entry level pozicije mi kažu tražimo bilo šta osim faksa, samo da imaš jednu stvar osim faksa. I onda kad vide dump, gdje si tu je 15 projekata, to je primljen i idemo dalje s tobom, molim te nemoj ići odmah. I to je to. Pa dump je zapravo baš ko neki mali fakultet. I hate school, ali I love school u isto vrijeme. Znači mi u biti
nije da volimo školu nužno, ajmo reći, pa mi izbacimo sve ono naporno, znači samo je primijenjene stvari. Znači mi ćemo tebe sad naučiti ovo što će tebi treba za ovi domaći, a ovi domaći ti treba zaraditi posao stari i to je kraj priče. Nema onih ono klasična priča što se svi žele u školi, pita me teorijsko pitanje, neće mi ovo nikad tribati. Ako ti neće tribati, neće ti biti u internshipu. Jel se pribacija iko od vas kasnije na predavače, mislim, završija tipa na faksu, školi i tako, to imali ljudi koji imaju entuzijazam za prinositi sistemski to znanje mlađim generacijama? Imamo par ljudi, ti čak, ja mislim da znaš Aleksa, naravno da znaš Aleksa, Amanzija, nije bitno. On uglavnom sad zajedno sa još jednim članom Dujon Šarićem drži, mislim da je to čak završilo, ali u suradnji sa Digitalnom Dalmacijom program učenja Reacta za one srednjoškolce. Ali mislim nas Algebra stvarno zove i drugi neki faksevi svake godine jer želimo doslovno držati kolegij. Šta ne znam, nama se uglavnom to ne da. To je što je nama pročelnik za IT reka na Kopilici, vi dok završite ove 3 već zarađujete više nego mi, tako da šta znam, eventualno vidit ćemo kad ova moja generacija tampovaca uđe u 40. Kad se nakesaju i budem dosta hustla, onda će vjerojatno biti predavača više na samim fakultetima. Da. Dobro, sad bi se malo prebacio više na tvoj privatni život. Divno. Reka si da da imaš svoju firmu. Je. Možeš nešto nam malo reći više o tome? Promijenili smo branding 3 puta, ali mislim da we're sticking with this one. Zovemo se sa Soulbound, zato što sve što radimo je na Solani, pa kao vezani za Solanu. Soulbound. Radimo gamificirane solucije na Solani, pa onda opet referenca na Warcraft soulbinding itemi. Da. Trenutno imamo pukom igrom slučaja nas 5, koliko nas je trenutno i stalnih i par vanjskih, imamo top 1 NFT kolekciju na Solani. Nije našom krivnjom, samo se tako karte posložile, mi se odevamo u podrumu i to je to. Di imamo neku idle igru, imaš neke majmune NFT-eve, šalješ ih na tripove i onda možeš u biti zarađivati prave novce s time, to se ljudima odmah svidjelo. Igra se zove Heist i sad u biti gledamo uvatiti još neke nove klijente i širiti posao. Je li to dostupno široj javnosti ili je... Dostupno je široj javnosti ako plate NFT koji dođe $500. Jasno. Pay to play, mislim ljudi igraju Call of Duty koji je pay to play skoro cijeli, pa zašto ne bi... Mislim, igri se može pristupiti i onda se može kupiti mala količina tokena, pa onda imamo čak neke krejtove koji dosta liče na vočkice i tako neke stvari. Nećemo ovo promovirati. Jel nas sponzorira Bet365? Ne. Ovo nam je jail material, brate. Da, nije kockanje, to je samo gamificirana solucija, minigames. Tako da, dostupno je, ali treba platiti. S time da ljudi, uglavnom, pogotovo ljudi koji su nas joinali na samom početku, su na našem projektu zaradili silne novce. Znači, osobno znam jednoga koji je zaradio $250 milijuna na... on je baš kupio sve i krenulo gori i profitira puno. Tako da, ne znam, sam je i mlađi brat navučen i uspije digni neke male novce, ali to sad kako se širi, jednostavno je potencijal zarade sve manji i manji i uspjeli smo sad doći do 3 usera, što je dosta. I sad se trenutno mi idemo i borimo sa skaliranjem svega toga, jer nismo nikad imali živu, mislim nismo nubare, ali relativno smo nubare. Nismo nikad, se u to ušemili. Mi držimo sad sve sami, nemaš ti kome obratiti za išta, tako da end-to-end održava sustav je dosta stresno, mene se budi u 2 ujutro da je produkcija pala i takve stvari i generalno radim 16 sati dnevno, gledam to smanjiti, sad treba stabilizirati sve, ali A šta misliš sad o daljnjem razvoju NFT-ova, jer evo, kako čitam, nisu baš doživjeli taj hype, to jest hype nije zaživija, većina onih, što je bilo po društvenim mrežama, što su ljudi kupovali one majmune i sve, da ih sad većina vredi skoro pa $0. To je sad opet povezano sa onim člankom, znam koji je nedavno izašla Your NFTs are now worthless. Taj generalni bubble koji je nastao u bull marketu 2020-2021 je gone, znači 95% te vrijednosti stvarno je nestalo. NFT-evi kako su tad imali značenje kao ja samo imam ovu sličicu i ova sličica će rasti ili past,
Kao pa ću ja zaraditi ili izgubiti pare, to više ne postoji po meni. Opet ti to možeš raditi, ali je puno rizičnije, margina je puno manja, prije si mogao dignuti par soma, eura na dobrom tek tako, a ovdje sad ljudi se skrepaju za dolar po dolar. Generalno DNFT-ovi imaju neku primjenu, ja bih rekao naš taj scenarij di u biti NFT ti je karta za nešto. Znači ti imaš NFT i to je tebi pristup našoj igri. Također, jedan moj dobar prijatelj koji je bio CTO vamo sam ja prije mene, on radi enkriptirane stripove koji su svi pohranjeni na chainu i u biti distribucija tih stripova funkcionira preko blockchaina i preko NFT-eva. I to je recimo jedan od stvarno rijetkih, pravih use case-ova koje sam vidio, a ti tu moraš posjedovati NFT da deenkriptiraš taj strip. Ima smisla jer opet comic book ljudi su navikli biti kolekcionari, pa će se lako prišaliti na NFT-eve, tako da više nekih takvih, to se kaže IP kao intellectual property šema će ići, a puno manje ovih pump and dump šema i čak reka bi, sad je gaming opet zaživio, vidit ćemo gdje će ići dugoročno, ali sa gamingom je najveći problem šta mi u biti najviše gledamo u developmentu. Svi te pokušavaju hakirati 24 sata dnevno. I za razliku, radio sam ja u Hattrick PSK, tebe ako nama hakiraju page u Hattricka, ti opet imaš ženu na šalteru koja mora provjeriti da je to sve validno, anti-money laundering i šeme, Nama ako iscuri para, to je para. I to je u tog lika sad koji je to uzeo. I to je kraj priča. Mi smo imali exploit prošle godine gdje je nama iz kase uzelo 150.000 eura u 45 minuti. To mi je bio najstresniji dan u životu. I uspio sam se oporaviti od toga što je nevjerojatno. Je, stvarno je bilo drama. Tako da nekako ne vidim gdje bi se gaming mogao razvijati. Puno sam razmišljao o tome. Jer šta god je skill based će neko napraviti bota i farmat pare. I onda se moraš svesti na sve ove neke RNG, random number generation stvari koje su na kraju nasriću. Šta znam, to je dobar dopamine hit, to je dobro za kockarski mentalitet, ali sad nećeš uskoro imati neki Elden Ring na blockchainu. To mi pada na pamet tipa CSGO sa svojim skinovima, tradanjem, kako bi se čak tu moglo nekako implementirati ti NFT-ovi, taj proof of ownership za skin, na primjer. To se može napraviti, samo je sad opet pitanje to oni nekad ne žele napraviti jer onda gube kontrolu, to je stvarno istina. To je malo neki dim je aluminijski šešir, ali njima puno više paše da oni upravljaju s time i oni te mogu iz baze ukloniti taj asset, a ovako mogu ja tebi to dodat bez da oni imaju išta s tim i to njima na kraju krajeva nije u interesu. Da, nemaju nekakav profit uopće. Samo gube, to zove secondary market i oni to jednostavno njima ide van njihovih ruku i to nekom korpu velikome jednostavno nije u interesu. Imam ti ja pitanje, u principu na ovo sve to ti si pokrenio svoj biznis, ali me zanima, jel mladi programeri, developeri, u kojim poslovima misliš da je nekako najveća budućnost, kojim branšama, na što misliš da bi se trebali fokusirati, ne nužno jednu stvar, nego što misliš da ima budućnost, gdje bi oni trebali tražiti svoje prilike? Baš mladi devovi. Mladi devovi, neko koja mora reći 3. 4. godina faksa, 5. razmišlja lagano gdje bi treba raditi što misliš u kojem smjeru bi ga trebalo smjeriti? Znači fetusi deva. Znači neko ko kreće, možda neko ko je tek krenija raditi, ali razmišlja još o karijeri. A nužno ne razmišlja, možda razmišlja o pokretanju svoje firme, možda bi samo radio negdje. Jel? Znači nešto što je, recimo dobar primjer nečega što je bilo iznimno profitabilno do nedavno i sad je otišlo u smeće, štancanje WordPressa. Znači ti sad imaš brate koliko je od Wixova i ovih svih page buildera stvari, to više nije stvar. Sve izlizalo se. A ti si prije 5 godina mogao kad smo mi kretali i mi namjerno nismo to tili jer ti to jede dušu, ali ti imaš samo CSS minjat na temama WordPressa i prodat svakome klijentu ko da si im radio cijeli WordPress projekt i tu zarađiva kesu. Brate, to je pasivni posao, samo takav. Ali ta sad šema je propala. Mislim da stvari ne kreativne u tom nekom smislu, ali taj problem solving neće nikad AI zamijeniti, jer mislim kad postaviš takvo pitanje u pozadini je stvarno AI, ne mogu drugčije razmišljati. Uvijek
uvijek čovjek ima toliko informacija u glavi da jednostavno interfejsat to sa chat GPT-em. Znači dok ti njemu sve okolnosti i sve podatke unese, beskonačno ih je, u anarhiji si ovoj životnoj. I ti to jednostavno njemu ne možeš priniti da ti on da dovoljno dobar odgovor. Amo zanemari to što je još uvijek pregeneričan i baš ti daje gluposti. Daš mu neki, daj mi top 10 imena za firmu, on će ti dati najgeneričnije stvari. I ljudi sad, ljudi su fenomenalni. Ljudi su počeli kužit, vidi se na prvu kad je, nakon nekog vremena skužiš kad je tekst od ChatGPT-a. Da, je. I sad su neki Twitter accountovi pali na kripto Twitteru, jer kao ljudi su skužili da brati štanca za njih 5 mjeseci samo ChatGPT objavlja. Je, postalo je preobvious, ja znam na poslu, kad nekoga zamoli napravi mi to i to, onda kad mi, točno se vidi kad napravi to u GPT-u, odmah skužiš. Je. Tako da, mislim da devove neće, dev je na kraju dana samo osoba koja je na fronti tehnologije i kreće sa s tim. Može ti se dogoditi, kao što sam vidio, i to mi baš dođe plakat, ima ljudi koji rade zadnjih 20 godina, nemam pojma, Microsoft Silverlight koji je doslovno izumra sad i ta osoba nije učila nove stvari, karikiran, React, Angular, bilo šta, i ta osoba sad ako dobije otkaz, taj lik, treba opet postajati dev. Da. Treba vječno učiti i to je neki sad klišej i stereotip glupi, ali inače si žrtva. Ali sviđa mi se ova zadnja rečenica, u principu za stalno treba učiti, možete navesti neke u principu source-ove, sajtove, gdje misliš da bi programer početnik mogao najviše naučiti? Pa za programera početnika, sad dev ima toliko različitih smjerova za ići da je malo teško, ali reka bi čak glupe stvari, sredi si social media account, ne mora ti to biti main account, nego samo na tome accountu zafolluj neke dev glave. Ne znam, Dan Abramov, osnivač Stack Overflow-a, Vitalik, Ethereum, bla bla bla, i samo tu, kad imaš 5 minuti vremena, nemoj ići gledat, sise da prostiš, nego, brate, ajde gledaj šta ovi reka, i ti ljudi, su u industriji već desetljećima, znaju šta govore, značite uputit, ne osobno, ali kao u nekom džiru. Reddit je fenomenalan resurs, Twitter, LinkedIn. Ljudi ne vole LinkedIn, LinkedIn je meni... Jako korisna stvar. Ja ga obožavam, svim dampovcima govorim da otvore obavezno. Ja sam prvi posao dobio preko LinkedIna, mislili smo da će nam uzeti u brige, dali su nam posao. Tako da sredite si LinkedIn, zapratite tamo neke korisne ljude, ne one glupe motivacijske postove i one cringe prazne gluposti, nego baš prave stvari. Nisam ima kune u žepu, a sad sam doktor svega. Da. Nekada na podu sam. Tako da, mislim da je to dobar smjer i onda kad u biti, najbitnije nije to samo dev problem, skuži brate di hoćeš ići. Ljudi su ja bi dev, a šta ti to znači, kak ide frontend dev, backend dev, hoćeš se bavi bazom, bil ti bi ja sysadmin, neki support za druge devove, radija tooling, ima milijun stvari i ne znam, nama je silo svima ka pleska raditi igrice. Nama je to stari, iako nisu prave igrice, nego u Reactu radimo neke, montiramo da to izgleda kao igrica, video pozadine, bla bla, ali našli smo se u tome game designu i to nam se baš maso sviđa, da štancam neke back office gluposti, kao što sam štanca prije, koje koristi 3 čovjeka koji rade u istoj firmi kao i ja bi tužan i depresivan, tako da to je nešto što se meni sviđa, ali bitno je da osoba shvati šta je baza. A na kojim si greškama ovako iz svog iskustva najviše naučio? Ona skupa od 150.000 eura, tu sam puno naučio. Šta ja znam, ne želim navesti ljude na krivi put, ali ja sam lik koji se na zadnja 2 radna mjesta sam dao otkaz bez da sam ima drugi posao spreman, samo jer meni je ovo neprihvatljivo ponašanje od mog poslodavca i vama sretno, doviđenja. Jer ne znam, kad znam da mi poslodavac diže na meni 15.000 eura svaki mjesec, a meni ne želi digni plaću 1.000 kuna i vozi auto od 1.500.000 kuna, ja ne znam, uvijek sam, i dok sam bio mali juniorček, uvijek sam gledao kako cijela šema funkcionira, kako firma funkcionira, kako poslovanje funkcionira i meni je jasno ko dan da se agencijski klasični model malo je možda lopovski model, jebi ga, i ja sam osiguran da meni u firmi model nije takav i ja radi toga što sam ja nagradio svoje ljude i reka bi dobro, ne moram nikoga gurkat da radi, ljudi su zagrijani za posao, ljudi guštaju raditi, nema mikromanagementa, nikoga se ne maltretira i atmosfera nam je fenomenalna. I koliko god se mi zafrkavali, ja nakon mjesec dana sam pokazao jednome kolegi koji radi u nekom korporaciji projekt i on meni doslovno nije virovao da smo mi to izbacili mjesec dana. On misli da ja njega lažem. Jer mi štancamo i dobri smo prijatelji, znamo kako funkcionira, zamjenjujemo se.
A imaš tu cijelu neku agile metodologiju u IT-u koja se ukiselila i tu svašta Scrum mitovi, treba imati Jira. daily, treba imati, ako nemaš 7 mitova dnevno, brate, to ti je preloše, nećeš mikromanagati juniora. Na kraju ispada, evo, bar do sad, u mojih zadnjih godinu i pol dana poslovanja, da ako ljudima koji smatraš da su vrijedni i pametni, daš slobodu i daš da relativno biraju taskove koji će raditi, dodaju se s njima. Međusobno se čak moji dogovaraju ka ovome je malo više baza, ovome je malo manje baza, dogovore se među sebe ko će dobiti šta. I produktivnost je nenormalna. Da. Tako da, ne znam, možda je vrijeme ili da meni propadne firma ili da agencija updateaju svoj poslovni model, tako da vidit ćemo. Nešto će se desiti. Vidit ćemo, jedno od to dvoje sigurno. Htio bi se vratiti na ovaj tipa daljnji razvoj tehnologija. Specifično, kako gledaš u budućnost što se tiče programiranja s obzirom na razvoj blockchaina i umjetne inteligencije? Što se tiče blockchaina, trenutno je loše. Znači to je hype i sve te pare su to natirale da to je ne znam, novi lijek za rak, ali... Čim su pare u pitanju odmah se kači. Čim su se uselili svi ovi financijski likovi, to je malo se ukiselilo, ali to po meni će it's gonna get there, stvarno ima potencijala, mislim, pristran sam, ali pogotovo Solana. Na Ethereumu imaš neke nenormalne fijeve za transakcije, ti moraš platiti $50 kad je malo veći promet ili nema pomata to je dva. gas, jel tako? Gas, to po meni nije održivo. Na Solani ti plaćaš 0,001 cent, razumiš? I puno je brže, transakcija je gotova ispod sekund, na Etheru ti čekaš po pola minuta, na Bitcoinu da ne spominjem. Tako da mislim da Solana ima budućnost i da teoretski to sve zaživi na nekoj nenormalnoj brzini kao što ovi osnivač Solane smatra, to je, brate, drugi internet, ali to je daleko. Što se tiče AI-a, AI je definitivno prehajpan, čak sad malo je to opalo, bija je prije par mjeseci definitivno prehajpan. A kad je krenio GPT i sve skupa? Čak ti se ne mogu sjetiti, mislim da je 2020 bija prvi, ne, ali 22. je ovo buknija kad GPT, onda je krenija nenormalna, ne? 22. je bio nenormalni oni AI boom, gdje su svi makli se sa blockchaina koji pokušaju rezati pare i krenuli stavljati AI u pitch deckove. Tako da... To jest, NFT je dosta to pogura, taj... Da, znači bija je, mislim da je NFT bija 20. 21. Stvarno, timeline-ovi su mi pobrkani, tako da mene nemojte pitati. Ali blockchain je krenio još 2015. sa prvim spikeom Bitcoina i onda se počelo pričati o tome. Ili 2008. Ali mislim, teško je to točno ustvrditi. Što se tiče blockchaina, ima potencijal, bit će tu nešto, po meni, not financial advice. A što se tiče AI-a, mislim da AI ima puno manji potencijal nego što ljudi misle, zato što ljudi se boje tog nekog... Ljudi zaboravaju da je ovo machine learning, znači AI je nešto drugo. Moram priznati da sam ja mislio da nikad neće doći do ovoga gdje je već sad. Znači, bio sam uvjeren da je to drugi neki proces, da ne možeš od 1 dobiti 3, ispada da možeš, što je malo insane i malo me brine, ali još uvijek imaš taj problem na primjer programiranja. Tebi će ChatGPT bilo koju skriptu izbaciti, što je SQL ili neku JavaScriptu, takve stvari, ali sustav i napraviti kompleksni sustav je nevjerojatno kompleksno. On tebi može štancati individualne module, ali cijeli sustav, cijelu arhitekturu nema šanse. Jednostavno ne može. I sad ne znam kako bi to primjenjivao, ti bi sad lipija svaki modul da ideš. Svak zasebno sam bi trebao i onda bi ga mora prepraviti. On meni modul izbaci sa bugovima unutra i underline, kada ja to zapilim u vesku. Zapravo na kraju najbolje da si sam krenio sve radi. Ali ovisi u čemu, jer to ti je GPT opet samo alat za neke jednostavne taskove rješavati. Kuš on je ne znam, capun u građevini, capun može zamijeniti lika koji je kopa na ruke, ajmo reći bager može zamijeniti lika koji je kopa na ruke, ali inženjera ili projektanta nikad ne može zamijeniti. Pa sviđa mi se uspjeh. Isto tako, evo ne znam, ja koristim povremeno GPT u poslu, tipa ja ne znam JavaScript, ne znam baš development i to, ali mi treba JavaScript za neke komande u Google Adsu, koristim ga za jednostavne komande u Google Adsu, ali svu strategiju i sve neke stvari koje ti jednostavno koje su neophodne za rad, mora raditi sam. Strategija je dobra riječ. Stvari koje mi idu na živce, prepustim GPT, mislim idu na živce, volio bih ja znati raditi, ali ih ne znam. Ako te nešto zanima, trebaš nešto napraviti, brzo se karikiram, u HTML-u, ne znaš, koristi HTML, ChatGPT izbaciti liniju koda i to je to. Pogotovo što se tiče programiranja, kao osoba sa vrlo neodlučnim i predomišljivim klijentima, znači
to je većina posla. Većina posla je skužit, jer klijentu da ti daš čarobni stroj koji može izbaciti točno što on hoće u 15 sekundi, on bi ti bio nezadovoljan s time, 99 od 100 puta. Da. Jer tvoj posao je u biti onda, koji je moj trenutno kali koji komunicira s klijentom i rješava sve, prvo skužiš šta on točno hoće i onda druga objasniti njemu šta on zapravo hoće. Jer kada stvarno klijent koji nije neki dev, koji nije neko koji razvija puno proizvoda vamo namo, on stvarno ne zna šta hoće i ti si njemu neki freaking šerpa koji će njega navest na pravi put i nekako sleight of handat ga da on shvati da ti znaš više od njega i da će mu biti bolji proizvod ako tebe sluša. Da. Da to ChatGPT neće napraviti. ChatGPT da gospodine, evo vam ovo što ste Da tražili. bar to može napraviti. Ja mislim da to niko ne voli. Imao sam neko pitanje na pameti, pa sam evo zaboravio. Sam da ima ništa tamo zapisano. Aha, da. Kako, bili smo spominjali eto te neke društvene mreže i LinkedIn, a šta misliš kako je najbolje sebe i svoj rad predstaviti tržištu? Sviđa mi se pitanje. Općenito, svoj rad. Ajmo reći kao individualna osoba ili jer ja sam Giro firma, ali... Pa eto, bilo koji primjer, ne znam, koji je tebi sad Znači, bliži. junior dev, ako se ideš zaposlit, a nemaš GitHub, ti se prijatelju ne ideš zaposlit, nego pričaš okolo ljudima da se ideš zaposlit. To mi je najdraže. Kad tražim posao već 6 mjeseci, jel imaš GitHub? Nemam GitHub. Ne tražiš posao. Nemamo o čemu pričati. Baš, znači to, GitHub za deva definitivno. Dribbble za dizajnere, ne znam, predavano, jel ti znaš kako marketingaši prezentiraju svoj rad, imaš portfolio? Ne znam što bi ti rekao. Čak ni ja ne znam. Ja mislim da ti je, gledaj, marketing je dosta široko, kao što može biti front-end, back-end, svašta nešto sysadmin, tako u marketingu ti može biti 100 stvari. Po meni je u marketingu najbitnije pokazati zapravo da ti kužiš tematiku, da imaš neko razmišljanje koje je prikladno za to. I ono što si rekao da budeš social fit, jer opet u marketingu ima situacija gdje si ti u stresu, ti si s tim ljudima 7, 8, 9 sati, ovisi kako koji dan dnevno, s klijentima si puno više, ja bih rekao, nego u nekim drugim branšama, tako da ne smiješ biti klaun, to je isto dosta bitna stvar. Ali nema nešto tipa Git za marketing, bar koliko ja znam. Ako ima, molim vas prosvitlite me, molim vas nemojte mi da otkaz ako nisam to znao. Ne, znači odrađeni projekti. To je sve što je koga briga. Nikoga nije briga. Mene još nije pitalo za diplomu. Riješio sam na kraju. Nikad me niko nije pitao za diplomu. Ljudi te samo pitaju šta znaš, ok, možeš pokazati di si to radija. Pitaju te par tehničkih pitanja, stari i sidnute i radi. Jer fali devova. I u isto vrijeme fali devova i pola devova se ne može zaposliti. Zato što, mislim da je sad na računalstvu kota 140, što je dosta. I pola njih ne radi ništa tokom školovanja. Meni je mama rekla, tata mi je rekao da je dobra plaća, biti programer, to je fin posao. Ljudi nezainteresirani skroz za to. Dobija sam komentare od ljudi, ne znam, ljudi koji znaju dobro programirat, vala, treba sam upisati fiziku. Tako da ako niste zagriženi i puno je stresno, da se nadovežem na predovana komentara za marketing, stari, ima baš grindy stvari, bit ćeš ti, zapećeš situacijama u periodima gdje radiš nešto ti se ne da, pogotovo ako radiš u firmi i ako tebi to nije baza... Postoji taj stereotip da su programeri nesocijalni ljudi koji stalno su u kući i ne izlaze vanka. Rekla mi je, u jednoj firmi gdje sam radio, rekle su dvije kolegice kako su one oduševljene da su one oduševljene našom higijenom nas devova, da su one mislile da ćemo mi smrditi kad su one dolazile. Brale, ne znam, devovi ima sad stvarno, sad su svi u devu. Pa ne mislim da je svaki drugi programer u gradu ili imaš apartman ili si programer. Nije to kao prije 10 godina kad si bio Steve Urkel i onda si bio programer. To je sad, bila je neka srpska influencerica, imala status kojeg se uvijek sitim, kao ulećaju neki, kao objašnjava kako on programer, ono gore smiri se, dečko, bojaš botun u plavo. I to je kao stvarno istina danas. Može, puno se smanja entry prag za biti developer i šta znači biti developer. Ti možeš biti neko ko štanca HTML, CSS, skriptni jezik bez da si vidja if i možeš ići okolo i govori da si developer. Kuš, jednostavno, toliko je velika lova u tome da se svako bacija u to i svaki dio poslovanja je zapravo zagreba u neku vrstu developmenta. Znači, ti sad u marketingu imaš developera koliko ti srce želi. Ja mislim da je prije 15 godina to bilo ne nezamislivo, nego totalna apstrakcija, da si rekao to nekome
Reka bi da si lud. Istina. Svaka firma ti ima ono pravnika i deva at some point. Da. Ono, nakon 10-20 ljudi, ono, računovodstvo, pravnik i dev je u svakoj firmi. To je sad postalo ono must have za svaki... Je, ma mi smo se rugali, vidjeli smo nedavno u Purexa je bio oglas za ono JavaScript developera, brate. U Purexa. Ali stari, svak ti sad ima baze podataka, ovo, ono, sajt, ma sve živo, jel? Da. Neki sustav za upravljanje Tako je. poslovanjem, ma sve. Svi koji je- koriste SAP. Koji je tebi najdraži jezik? Meni najdraži jezik, puno teško. Vidi, reći ću Rust, iako ga nisam naučio uopće kao triba, pisao sam ga malo i osjećam se strašno pametnim intelektualcem. Ono, Rust je, koliko sam čuo, dosta težak. Rust je težak, Rust je, ajmo reći, neka vrsta zamjene za C. Ali kao puno friendly jer ima neke koncepte koje nemaju druge stvari i on je na Solani zapisat smart kontrakte. Zato sam ga se vata, ali je prefan i težak i zato u biti nisam dogurao dalje. Iskušao sam da mi se ne isplati ići dalje ući dev, moram više ići u management, tužan život, patnja. Ali van toga C je puno volim, zato mi je u biti razdrag. I bija sam dugo C Sharp apostol, opet ta dumpova konekcija sa Microsoftom i .NET-om i C Sharpom, a sad full time radim, kad radim rijetko, to je ono popravljanje bugova, code review i to, JS, JavaScript i backend i frontend, samo JavaScript, backend Nest.js koji je neki kao novi framework i React na frontendu i to nas služi dosta dobro. Da, šta ti je najlakše? Šta mi je najlakše? Najlakše. Šta znam, dosta volim sa bazom se igrat, to mi je interesantno, ali zna biti jako teško. Najlakše mi je ištancat neki glupi krad na backendu, što bi značilo create, read, update, delete, ono neka klasika što si imao već 30 puta u životu, kaj čitaj ovo iz tablice i... A čime si započeo? Znači, kad si uopće zapravo, kad te počelo interesirati programiranje? Šta znam, cijeli život sam oko kompjutera, znači mislio sam da sam od 5. oko kompjutera, mater me obavijestila nedavno jer sam to rekao na nekom intervju, ovako rekla mi da sam od 3. To je bio Age of Empires spajanje na DSL internet i to. Meni stranci misle da sam ja premlad za DSL internet, ali nisu ne vidjeli Hrvatsku 2003. Tako je. Tako da, ne znam, uvijek sam kao bija gamer, ono, izgubio sam život i na Lola i na CS i na ne znam, i na Overwatch i na RuneScape kad je bio u Džiru davno. Tu se poznajem, ajde. Mislim, smišno je, ali ja dosta tih, i stvarno nisam mislio da će to biti slučaj, dosta tih stvari, pogotovo RuneScape, gledamo za igricu. Ono, inventory sistem smo ukrali skroz iz RuneScape, ono, puno stvari. Tako da me na kraju to i poslužilo i tu sam nekako završio. A počeo sam, prvi put sam programirao, ako ne računam ono 7. osnovne, ona kornjačica, i te šeme. Prvi put na faksu. To je bio Logo. QBasic. Logo je bila kornjača. Ili logo. Logo, terapij logo, ja koji sam dezignirani malo, zato ne znam. Da. Ali počeo sam prvi kontakt pravi s programiranjem mi je bio uvod u programiranje na Facebooku C. Znači nisi nikad sam pokušavao nešto prije. Ne. Znao sam da ono, ajde ići prema kompjuterima, upisao sam ja u biti nisam znao šta hoću kao i većina ljudi, ići prema kompjuterima sigurno, računarstvo nije bilo baš za mene, nisam ja od teorije, nisam ja od to nekog, ne želim reći treverskog učenja, ali ono, teorija iz Matiše je mene porazila i to me ne zanima. I onda sam došao na kompilicu kao u biti sad primijenjeno računarstvo i tu mi je puno više za mene, stvarno je primjenjenije, stvarno mi je nekako bilo more immediate knowledge koji mi treba sad i na kraju sam kroz cijeli taj studij na kompilici radija, tako da ono, išlo mi je skroz fino jedno uz drugo i nije, ne znam, pitanje koliko je faks dobra investicija. Ako ne znaš šta ćeš, dobra je sigurno, reka bi da 4. i 5. su loša investicija, ako nećeš ići na doktorat, upisati 4. 5. diplomski falija si, osim ako baš ne znaš šta ćeš, onda dobro. Ali opet, nikome nikad nije pita srednjoškolsku diplomu. Da, to nije tražio. Da. Čekaj, ti si i u srednju si išao neku koja nema veze sa... Ja sam išao u prirodoslovnu vamo u Splitu koja je bilo 8 sati kemije. Da, nije od programiranja. 6 sati biologije, 8 sati kemije. Imali smo 3. i 4. razred informatiku i mislim da smo na kraju na zadnjoj godini slali mail za zadnji ispit ili neki džir. Ja koji sam upisao u ETŠ tehničar za računalstvo. Top. Tu je bilo tako malo programiranja, gdje si zapravo očekivao od samog imena,
sad studija. Je, smjera, je. Smjera, na kraju smo se više bavili, ja mislim, elektronikom i strojevima, nego samim programom. I onda, taman godina iza, nakon što smo mi otišli, su malo promijenili kurikulum i sad se malo više bavi programiranjem. Mi od programiranja što smo radili je C++, i ja mislim da je to. I to 2 godine. Moguće. Dvi ali godine. to ti je top stari za srednju. Mislim, sad je drugčije, sad već u osnovno imaš neko programiranje. A sad možda je krivo govoriti, sam se ne sjećam, znam da smo 1 godinu radili C++, možda drugu jako malo, nekakav uvod, ali nismo uspjeli doći dalje od funkcija i objekata. Jel, to je to zapravo se radili u srednjoj, stari, drama. Ja sam na dump internetshipu naučio šta su objekti i objektno. I onda sam godinu iza slušao objektno. Znači, to je na drugoj godini faksa. Ja se sjećam da te objekte uče nisam shvatio. Okay. Ali to je na kraju, jeli? To je nama tipa doslovno drugo predavanje na internshipu, kao odmah dobiješ u glavu. Ali eto opet, volio bi da je bilo više programiranja. ETŠS, ja ti moram reći, ETŠS su neki od najvećih ljudi na računarstvu. Znači, budu ti miočani i ETŠS likovi. Ne zašto, jer imaš ovako malo neke, ne bih rekao izborne predmete, ali možeš kao ići nekakve dodatna predavanja. Ja sam išao na JS predavanja. Top. Ali nisam se dugo zadržao, profa je nešto nije mogao više držati. Ali evo, ne znam kako je danas stanje. Znači, predobra srednja, stari, nemoj se što žaliti. Ne znam kako je danas stanje, 100% drže tako isto dodatna predavanja. Bilo je jedno vrijeme i HTML i web design. Top. I 100%, evo stvarno ne znam kako je sada, ali 100% isto drže, jer dosta su osposobili nekakve učionice sa bomba kompovima i mislim da se čak bave i nekakvim dizajnom, evo stvarno ne znam, ali od kad sam tamo otišao, samo su išli na bolje. Pored Mioca, jer je Miocu ne možeš šta reći, brata, Mioc, Lumen i Evo tipa, meni je, sorry što te prekidam, meni je brat bio Mioc, mlađi 2 godine od mene. Dobro, Mioc je Mioc, on se tamo puno više programiranjem bavio nego što sam ja na smjeru tehničar za računalstvo. Vjerujem. Mislim, ne znam, eto što se kažem ti, ja imam stvarno dobre dojmove, neki od najtvrđih ljudi programera koje znam su, eto što se, tako da to kad ne vidiš žensku 4 godine, onda štaš drugo nego. Štaš? Da. A imaš evo kakve još savjete za ako mlade entuzijaste, nadobudne? Radite nešto pored faksa. Konektajte se s ljudima, dump vam je dobar, zato nije da samo bespravno promoviram dump, ali masu je bitno imati svoje ljude koji rade istu stvar kao vi. Ja sam u dump internshipu ušao sa 2 druga lika, da nismo bili nas troje, svaki od nas bi ispao u nekoj drugoj točci internshipa. I ova druga 2 su ja sam na Reactu skoro puka i ispao. Zapravo imati nekako okruženje je, da možeš širi entuzijazam, mi bi kužiš, mi bi na kraju dana, nakon faksa, nakon posla, nakon svega, opet došli na večer u nekoga doma i programiramo i pijemo pive i trešti muzika, ali nama je to baza. I tako ćeš prigaziti bilo kakvu konkurenciju, kad imaš tu potporu drugih ljudi oko sebe. Ja nešto krivo shvatim, on nije, on će meni reći kao triba, isto obratno. Stvarno, masu znači, ne trukat se imati takve ljude oko sebe. Zato su, ja mislim, udruge baš odlična stvar, zato okružiš se sa ljudima, sa sličnim idejama i voljom i jednostavno nebovanje granice. Je. Tako smo eto i mi kad smo se još bavili radijom, jeli, to su pivice, druženja, jeli, svi dilimo isti interes i jednostavno dalje ide na bolje sve. Kad ti provodiš 24 ure misleći na nešto, bit ćeš, brate, najjači. Ako je to da je zadnja glupost, stari, ti se ne možeš natjecati s nekim likom koji, ne znam, evo sad uči produkciju zadnjih 24 sata, zadnjih 10 godina, ne možeš ti tome čovjeku parirati, ti njega nećeš stići nikad ako on nastavi taj tempo. I ti drugi ljudi oko tebe ti daju, jednostavno to, kad je nama je u jednom momentu u ekipi bilo cool znat neki koncept u C# koji drugi ne zna. Jedan mu se rugaš da je glup, razumiješ? Ali to je fenomenalno. Mislim, to u PC kulturi, ne znam nija kako su mekani ljudi danas ne prolazi, ali nas je to stari ojačalo. Ja Git verzioniranje sam preloše zna. Mimali su me u dumpu neki dobri godinu dana. Ja sam naljutija, puka i dobro ja predajem Git na idućemu, sad ću ovo doktorirati i onda sam na kraju, ne znam, u Hetrika sam znao među najbolje Git. Tako da taj neki
competitive edge, stvari drža kompetitivnima je uvijek dobro. Tako je, jedan drugoga gurate cijelo vrijeme i samo napredujete. Da, i ne daš drugome da da kaska i stvarno prekvalitetno. Ja baš volim reći svima brucošima najviše, jeli, koji su tek došli na fakultet, često se po Redditu vrte ta pitanja kao savjeti za prvu godinu faksa, ja uvijek volim reći učlanite se u neku udrugu. To će vam toliko toga donijeti dobroga u životu, iskustva, znanja i prijateljstava. I pazite s kime se skompate u toj ekipe na faksu, jer ne znam, znaš koja je ekipa onih likova koji će izgubiti pravo, znaš koji su oni genijalci tamo, nađi svoj neki squad. Naš squad je bija squad koji je izgubio pravo. Od nas samo reći 7-8 što smo bili u ekipi, ja mislim da je na Facebooku ostalo možda 3 ljudi. Njih 3 na kraju. Ali svi smo se snašli na kraju. Jesmo, meni je na kraju to ispadnje stari bilo jako dobro ispalo. Ali je to, ovo iskreno malo je faktor sreća tu bija velik, ja bih rekao, jer neće svi završiti tako. Da, a big agree s tim, tako da pazite s kime provodite vrijeme, nemojte biti u sumnjivim podrumima na Sučidru cijelu akademsku godinu dok su kolokvi, tako da, to je isto kvalitetan savjet stvar, učite na tuđim greškama, speaking for a friend. Ja sam htio još jednu stvar prije samog kraja pitat. Dumpov nogometni turnir mi je jedna od najjačih stvari. Kako ste uopće došli na ideju na to? Pretpostavljam da je to bilo zamišljeno kao networking event, ali da samo jednostavno volite nogomet. Da, znači generalno dosta IT firmi i IT ljudi ima termin, taj legendarni splitski termin, kasnije mora na termin. Pardon, samo da ljudima objasnim, Dump organizira nogometni turnir splitskih IT firmi. I onda kad smo skužili u biti da ima u biti neki interes za tim, čak nije to neka ideja na koju smo sami došli, nego je bilo davno još neko cimanje i ljudi su govorili da bi bili zainteresirani, čak su nam poslije rekli da bi bili zainteresirani za košarkašku verziju za koju nemamo resursa, kao nije prioritet, niti će ikad zaživit. I evo ove godine, koliko je bilo, ili 16 ili 18 firmi, Adriatic je bio drugi, a Odnija je... Hetrikovci. Znači Hetrikovci igraju stari za polufinale nekog ozbiljnog turnira, jako dobro igraju i oni. Adriatic, respekt za ekipu, evo, shout out. Puno mi je drago da je Hetrik Odnija, jer znam da oni igraju i ligu kafića i oni imaju 7 turnira koji igraju u godini, tako da puno mi je drago, zaslužili su i likovi su sami sebi izradili pehar za prvo misto, jer su znali da će dobiti, pazi, donijeli divovski. Tako da to bude u biti neki networking event, vide se i stare kolege koji su samo za drugim firmama, bude puno pive, bude pizza, bude spize, bude za Afrikancije. Mi imamo čak aplikaciju, jer smo Dumpovci, naravno da imamo aplikaciju za taj malo nogometni, koja čak nemam pojma, mislim da je bilo 800 posjetitelja na piku toga, zato što dosta smo dobro razradili taj neki bracket i onda je ljudima čak interesantno pratiti gledat, pa nas zovu da im nismo unili gol, psuju nam i turnir.dump.hr, top stvar, znači stvarno ste top napravili i bili ste up to date, bolji ste od svih ovih aplikacija za praćenje rezultata. Hvala puno, nadam se da ćemo neki AI upogoniti da on sam unosi to za nas, ali nismo još dotle došli. Ali svakako bilo di se henga s firmama je nama ka interes. Ja prvi primijetim, dođem raditi na Dump malo nogometni, popričan ne znam sa Rogličan iz Extension Engine sa studiona, sa bivšim kolegama vamo namo, bivšim Dumpovcima koji dođu i generalno bude jednostavno kvalitetno druženje i opet kao sam rekao volimo taj competitive aspekt u svemu. Opet uz team building, opet se nekako izmenjujete ideje. I real time stresna situacija opet, kužiš, timovi se baš ojačaju kad brate si down, jedan razlike na kraju meča i slične stvari. Ti ja sam samo reći da Dump sudjeluje zadnje 4 godine na tom malo nogometnome i uspjeli smo prošle godine odnijeti prvu utakmicu ikad, znači najgori smo ikad. Ove godine smo, ja mislim, spušili 7-2, 9-1 i ne znam nija koliko. Ali bude nam prefan i mi se opet radujemo i radujemo se kad i više ne moramo igrati jer ispadnemo iz grupe. Ali
iz svoga iskustva govorim da bude baš dobar ono team building i kotizacija nam nije toliko nešto sad astronomna, tako da ono ljudi stvarno A koliko je se bilo odazivaju. firmi, ne znam si spomenuo? 16 ili 18, s time da smo ove godine uveli pravilo da moraju nam donijeti potvrdu neko zaposlenje ili nečega. Jer nam se prošle godine uvijek događalo da neko donese nekog priku koji zna ako dobro igra balun i onda Nekog je... iz akademije, onako. Čuo sam da je bilo i zabrana. Kap je prelila čašu kad su prošle godine donijeli lik kako je listan na transfermarket.de, razumiješ, ono trajna, po 10.000 eura lik dođe. Asti. Tako da, potvrde sada i bojali smo se čak za turnir da ono ljudi se neće titrat s time, neće se prijaviti i na kraju ono, čak je bilo i previše utakmica i bilo nam Da. baš puno zadržavati, tako da ono, prezadovoljni. Super. A evo, ne znam, imaš ti još to, nemaš? Ja nema ništa posebno. Matija, hvala ti što si došao. Meni je puno drago i pogotovo što sam prvi gost. Tako je. Evo, ne znam, imaš još možda najaviti, evo sad su trenutno predavanje osnova Figme, ali to je sad, kad se ovo objavi, to već gotovo. Da, znači jučer su završile internship prijave, prekjučer je završio ciklus i meni je bila oproštena iz dampa i vjerojatno sam sad mamuran negdje. I ne znam, ono, desi su vam za 6 mjeseci pa dođite na to. A inače ću reći da me cura zvala 4 puta tokom ovoga podcasta, tako da ono, obustavi sve jer ću spava na kauču. Ništa, nećemo više dužiti. Ništa, hvala ti što si došao i vidit ćemo se vjerojatno opet na nekom vašem predavanju na Damp Daysima, sigurno, Damp Ja Daysima. se nadam. Eto ga, hvala ti još jednom. Eto ljudi, ekipa, nadam se da ste uživali, da ste malo bolje upoznali ko je Damp, šta je Damp, čime se bave i da ćete se možda jednog dana i učlaniti. Ako ste se do sada nečkali ili ako ste se nečkali općenito o programiranju i sličnim poljima. Ja vas pozdravljam, Ive iza kamere, ja Duje, vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta. Ko je gost, nemam pojma, to ćemo najaviti. Ćao, bao. Znam ja, ali neću vam reći. Ćao.